होम फर्निचर एक्सपोचे एक्झिबिशन कम सेल सध्या तालिगाव चालू असा। रांदपाचे कुडीतल्या वस्तूपासून ते हॉलातल्या डेकोरेशना मेरेन कदेला, सोफा सेट, आरमारी, कपडे, वस्ती, पर्सी, शिलाईचे मशीना, उजवाती, रांदचे कुडीत वापरपाच्यो वस्तू आणि हेर वस्तू हांगा मेळटात। हे एक्झिबिशन 25 तारखेक सुरू जाला आणि 28 तारीख मेरेन लोकां खातीर उक्ते आसतले। पळयात। Welcome to Furniture Expo. So we are here at Goa at Taleigao. So today is the first day and we are there for next 4 days till May 29th, and we are it opens at 10 a.m. in the morning and till 8:30 p.m. in the evening. So you can find all your home furnitures under one roof. So please do visit and explore the products. Thank you. GOA365 खातीर विलियम रॉड्रिगीज, श्वेता गांवकार आणि शिवानी सांगेलकार।